بله تماشاوان بريزمي بهتر لسر في بابت راوستن لسر إيريش كرنا آلدار خليل لسر انجمنان اجتماعية كرد لسوريا ودانو صندن كردي لروجافاي كردستاني بلاز في بابت القل ميواني خو بريز علي تمي اندامي نوناراتيا انا كتل كوباني غوتو بيج بكم بريز هفدما تباش بس كوتيرو ميواني ميا آلدار خليل دهفديتنا كده إيريش انجمنان اجتماعية كرد لسوريا كر بخرابي بحث دانو صندن كردي نبره هردو آليون كردي كر بخرابي بحث فان دانو صندنان كر هروها تومجي آرستي أنا كسيكر بنارينا تا أف إريشا آلدار خليل للسر أنا كسيتي واتي كو جلها بتجهشتين سياسي وأمبيجن اللي بقرا بلند يا كردي بوش ما بويا أب يكتي واتي سپاس شتاو تماشاوان آرترا سرچاوا او آلدار خليل دوني ملي بداري که لخواد دنيا كان دركتي كأنه أول شخص كي درسان داده كأنه أنجمان الاجتماعي الجمهوري الطلاب وأول دركتي درسان سر محاضرات داده سر أخلاق وسر شجاعات وسر دانش داده شتى أو باش داده كنا أنجمان الاجتماعي كردي بيوانا عالم دولة رابعة بيكر وانا كنديلي بيا أو وقت هات بشكل دوا أنجمان الاجتماعي كردي بروبي بالدهان خورد خاو أنظام يقع أرنح كتفكر حتى ناو قدامه ورغم الأنبار شورش سوري ساكنين ورغم شقصة تعدد عندنا أنجمان ديسا حرصا لسال مصلحة العامة بوارا رونش وديسا جي كتابة خندقة تفاوض من أزد بيجن آلدار خليل وقت دركبه بوتنية دكيه بشتي بالقرار شغالة بي أوامر جيرش إيران هاتن جيرش رجيم هاتن دبي با مثلا بقى تشبه دبي با مثلا جهه میکنه فاو تشتكي اما از بلكي شخص ريالي رابيجن او وانا آلدار خليل جزء منظومه حقيقيه او چار اندام ايرو بمرة تفاوض يتن وانا اعضاء اجتماع مركزين حقيقيين فاما رغم يجي هاوي مبالغ دور مرو مراكتنا مفاوضات او باش انجمن اجتماعی کردی کویرو بیجه ایشه ما با مفاوضاتنا فاشیل یا ایشه ما کجا نما به عالم ریدن رابی که اصولی تشکیل کار ساعت کلسه باش از بیجم او باش برز علي يعني الجوري اخافتني انت تبينا اب اخافتني آلدار خليل وإيريش كرنا ويل سر انا كسيو تومتن كوراستي ويتك كو فرمانج قنديلي هاتيه كو بفيرنجي بفيشي وي بفي جوري باخذه يعني هلوستنا يا بيدي هلوست شقنديلي هاتي قنديل درباس که هیچ قندیل کورتر هره اجرج ایرانی هاتی قندیل در نقاب آلدار خلیل و قندیل در نقاب آلدار خلیل و ایران دیه ایران تجاری زانه اف مشروع قصد و انجمن اجتماعی پیرودن مشروعی که امریکیه دخازن مشروعی که لشرق فراد چیکن امن و استقرار شده و وقتی آلدار خلیل در که او زانه اجندات ایران ناخذ تجاری مشروع امریکی لسوریه بمشه او جزء اجندات ایران الحريمه فاما وقتی از ما بجم قندیل لانه قندیلین او جی بدرست ایران او که ماهر پنجه بیان در کت لسر مثلا شنگال چی بو شنگال عرضی جزء اگیج عراقیه جز دولت عراقیه و هیرو دولت مرکزی دبیجه دبی کس دبی ام که بگر حکومه مرکزیه فایر اوانا در کردن دبی والله ماش داعش استاندی كانوا تشك والعرضه دينا جداع استاندي فاما دبي ام اداره بمنطقه بكم آلدار خليل حلم دبي او مفاوضاتنا نسيره او زانه و مسیری و غیری و چبه او دقاق ساعتك رژیم تزانی رژیم لون گفان دخوی ترکان لی دخون ایران لی دخون و امریکا مجی بس بوار قناعتك انه قصد فناده بر اوانا وكيل كوباني او العفرين تشيبو لسالي كانت تشيبي بيشي مجوانتنا وقت ترامب در كد گو صراعي عمره خود 40 ساله ام بي صراعي نمعنينا وچاغه جيش قوات انسحاب كرن وشغل بتركار قول برز علي تبيكو بيجفتون دانو صندنين كردي دا تشيبونه تبيكو لهفتيجشنك سياسي هات امذكرن قبل هفتيجشنا سياسي هات راغهاندن باوايا كي فرمي ليفغرا بلند يا كردي هات سر لهفكرن ليه دا عقد اجتماعي ديان جيغري بستا
جواکی ده هن مجار ناکوک هنه حتی نها هاتنه چارا سر کرن لسر الهب نکرنه مینا ام بیجن دوسیا گرتیان دیار کرنا چاران ویساوان هروها پروسیا خوندنه دیارده رواندنا زاروکم بچوک لشکر کرنا مانکو حتی نها اف دیارده لروجاوای کردستانی بردام يعني قلك مجار هنا ناكوكن حتى نها هاتنا چارا سر کرن جبرچ الدار خليل اريشي انا كسيدك جبرچ گوتنن دور جراستي دبيجه وجبرچ بحثا وان دوسين ناكوك ناكه يعني افيك نشانه چيه او در كبد بيجي دبي اما اداره كما هي مبدا اداره بريخستيه انه دبي كسي با اداره ام نكون بشعتين خرابه بكن يعني جهات بخنه انجمان رياكي دين شكل دبي انه ام باشتا وناغرن يعني ما قام نوابيتنا دبي انجور وكيش هره ایمن از دبینم او دخوازه زانه انجمان به مسئله قبول ناکه شرط کی تعجیزی داتینه جبر دخوازه بفشلنه یعنی نوای خواه و دخوازه خواه بالاساس دخوازه او لقاءات نقب انجمان دادوی مستاندین نقب انجمان و قصد دخوازن بپرچکنه دخوازه بفشلنه فقایه من از دبیجم او جاره کدنه که وقتی هاتی دبی وقتی حساس دا بی خطابی در دخیه و حتی که دنگ دکه جوی ساعته 40 دقیقه داویج انجمانه و دبی چونه کدنه شاش بونه ما وگریانه که انو که تشتکی بخیر خواه که تشتکی خیر خواه بمده که انو هم برد که تشتکی خیر خواه بمده ایهانی که او پشتی 6-7 سالان با اداره خود چکر و ربیه خود چکر به ملسه بو آمان ورن عملها فکر لانوی خواه فهم کرد مسیر خواه دهندر اولا دهندر سوری دا نما مستقبل خود هندر سوری دا ہے بالتالي وگریان جمع انجمان و انجمان رغمی حتی انها بدهان کورت انجمان مسیر خواندان رغمی وی هاوی دیسا بوان را رونشتن و من از جاره که دن بلگرم دبیشن آردار خلیل و غیر آردار خلیل دبی ببیسن باش فهم بکن انجمان اجتماعی کردی که هیرو انصحاب ببی بیبا اوانا فشیرینه امریکی و دول اخ در جاره که دون ترکان بیوانا او بکر منطقی مایش گیب دست خواه چطوری که روس و نظام ببنهر و او وقتی امریکی نه من بیتشتی ساکنان دنه تدخل التركي ساكننا امريكان لانه دخازن عسى ولعل بلكي كل هذا بس ايه عالم جيشتي قناعتك انه ايران نيلنا او لقاءات نقابه انجمان دو قصد هرنا سيري او لا جبر زان المشروع الامريكي ومشروع الامريكي ده منطقه ده بفشله فكاري هاني اوردر ده اودا دكي كاري كي بمن كشخص ناي غريبه ونما مفاجاه جبر امزان اجندات ايران المنطقه ده بمشن بخازن ولا نخلص برز تمي بشتي لدوانا الدار خليل لسر كنالك بسر بياديفا دماكو وكو من قوت ايريج ديكو بخرابي بحصادان وصندنان ديكا شروفا كارين سياسي آلين سياسي شروفا كارين دبيجن بتني ارمانجا الدار خليل دخوز كار كريار وسياسة بككل روجافاي كردستاني وشيرة بردا بوش بك تجي لقل نارينا وانه ويتشاوا كاربه كريار وسياسة بككل روجافاي كردستاني بوان جورين لدوانان بردا بوش بك لقوري نارينا تا نها قالك تي برسكران قالك امو وكسي الهندر ام بهر نقاش درجن مثلا كسي هانك وقصد اخوات بين راعي مفاوضاتنا يعني امري برسكر كي قالوا ابانا دويرن ور مثلا باجار كنولي كوباني دريان قانون كوباني رونن لين كان يعني دويرن لنا جبار كنت بالي خبيدي كي روك مفاوضات جلسه مفاوضات عن شيء دبي انجمان وقصد كل هذا رودن ريدن بالي خبيدي كي العردات ناري مناسبات خلق دبي جن هيرو يا عزله يا نخوشيه يا نظام تشيكس وجالينا مناسبات خلق دكن رادبند شارع كوباني وقامش ودا صورتي وي رادكن جبر ايهان عربي حكم دكن بخازن بيجن ون ور لها المفاوضات عن شيكن ايه عرضي حكم دكي امن وايه قرار دكي امن فبايا جارك وددو سي ان الجمع بو يعني تشتكي الجمع بو قناعتك انه ايه عرضي حكم دكي نقص هذا قصد شكرا واجهه باش بريز تم يعني جبرت الدار خليل نها دخوازه دانو صندنان
يعني چما آرمانج دک وان دانوساندنین کردی تبی کو پیش چون تی چه بونه تبی کو لهب تگ هشتن نبره هر دو آلیان ده چه بویش برچت خوازن ها وان دانوساندنان پوچ بکه آرمانج بکه پککه سوری دا دهریم کردی دا جوان را فرصت ذهبی هاتی خورت هان 14 سالی و 15 سالی و 16 سالی گیش کی خطفتی که دبه داره میجی وان دشو ایدن جی یوميا بملايين دولار كوم دكي ج نفته ولا ج معابران وباي گیش کی دشینه قندیله و تشتي دهریم شرقی فرات نه نیل نه بکسیدن را پاره بناک ولو منطقه شد به برابر ایک دره اف خلقات دره قناعتك تشتي دس پککه کتی بخونه زارو که ما هيرو اب تشتي بكثير ولو انجمان بكثير بار بناكي فاي من اشجار كدن بيجم ايران حتى انها اقتصادي ريجيمي للشام قصد جوان راوانا اليكاري وان دكي حتى انها دعم دكي برنامج شبكات كامل متكامل لنقابي ريجيمي ونقابي بكاكي ونقابي ايران ده فاي من اف مفاوضاتنا هر نسياري و قرار جدس ای آلدار خلین ای پکیکه لگلده و جدس هر نقرار وقتی قرار جدس شو او زانن و مسیری وان کل بسکنین لانه بالاساس حاضنه خو اجتماعی تنن و ای من از جارک دل بیشم لشنگال بری مگوتیه و دهجاران گوتیه وقتی پکیکه بنیره که انجمان و قصد الهب بکنه و شرکی بریخه یال شنگاله یال حسکه یال شنگاله یال حسکه جبر بقازه بفشلین لی مسئله و حدك جيرا دينه فايمن اجريا ريضا بيجم واجارك بيج دوباره مش تماشا بنوار باش يعني بنارينا تا بريز يعني بوان لدوانان بوان گوتنن دور جراسي آلدار خليل دخوازه روشاوای کردستان برف چه قارکی و بچه او مصلحه فككه دائما بصراع ومشاكل وحرب ظاهر يعني مصلحه وان تجاري ده امن واستقرار ده تنانا المنطقه كه الهريمه كه امن واستقرار شيء بي وانا تدا خساره ده جبرش نكون خطر بكم نكون عالم ميجي عالم بشون نكون نزان نكون قران جوه منطقه ببنهرن فدائما دخازن توتر ده هريمه كده هبه ايمن تكوا وقت الجمن كشخص بس حتى نام مفاوضات تشتكي او نكن يعني مساله سياسي الجماعه العاديه روكي كان بي ام ريجيم يرا روكي ريدني ام كان بي ام ديجي ريجيمنا واتشتي وني الجماعه مشكلتنا انا بس تشتي اساسي مثلا پیشمرگان وغيره پیشمرگان اوانا دبيجن پیشمرگه دبه کوفی حال هاتن دبه بن کنترلی قصد دابن دبه تکلی خوش هرم کردستان جاره کی دا خود کن و یک اید دیان داین اسکاندنی به داوید چه بوی امریکان را مظلوم عبدی چد بیجه دبیجه پککه 4000 شهید دهندل سوریه دا دایی بتالی ام و مسئله نوانا نقبول دکن نراکن ندینا او وقتی که ام و گوتنه دیگه وقتی دبیجه اداره ذاتی بین قوسین وقتی بین مع عقد اجتماعي شكل و عقد اجتماعي رئاسه خو مشتركه دبي انجمان ورد دم به يعني نابي امجار قدن چكن او دخازن وكي بارتي دكنه انجمان هر اراده خو تسليم وان که وبمقابل حركه وظيفه که بونده وصلى الله وبارك باش برز تمي يعني بريانها امريكا دخواج بككي كربو كو جروجافاي كردستان دركه وكشه ل بككي دخواز امريكا رتكر امكارم بيجن اريشا الدار خليل يا فيداوي دماكو فاندانو اريشي دانو ساندرانتك اريشي انا كسيت كدوي تشارچوفيتي كو او لروجافاي كردستان بمينن والتجاري بككي جروجافاي كردستان درناكبه دوي تشارچوفيتي اف غوتنو وليدوانا الدار خليل يعني تفسيري بوتني آلدار خليل دوی وقتی دا تکانی بچه ترجمه بکی انه رسالك نامایک ایرانی ج امریکان را يعني مضمون خودشي مضمون خوش امریکان را دخوازه بیجه تا چیکر تا وانا الهبوانين ابا بنر مجي فشلاند وبدستي اهانه مفاوضات كم بفشل واسبان مشروع تا شرق فريد دا اسكانون بفشلين او رساله ايرانيه نامائك ايراني امريكان بمرحله الصمت الانتخابي دانا
تم شارعا للضرب نامشين فايمن از بيجم امريكي نجادن حتى مشروع البيشوان تننا امريكي باش زانن ايراني حكم دكن شكوباني ده حتى ديري كي بدستي ودري قنديل ايراني حكم دكن بالتالي وقت بتجيش خواج في وقت بين حقل الالغام يعني با منطقه حدود تركيا غير منطقه حقل الالغام يعني جيش ددس اشخاص غير ناصن يعني فامريكان وقت جيش خود درخست نجغه با اكي نج نزاني او زانن با هریما ددس ایرانیان ده وكي اردار خليل او اجندات ايراننا بالتالي وقت كشتركار بيجي درباس مثل جريس بي وسريكاني وعفرينه او نج غبائي ونج نزانيه باش برز يعني تبحث بروجي امريكي لروجالات شمي فراتي كر بروجي امريكي لروجالات شمي فراتي هي قالوا حتى ترى دايك امريكا جديه اللي سر في بروجي كو بروجي لروجالات شمي فراتي ورا جيب جكرن يعني ده حزرو حفظان ده بطرسا بلكي ما جيفري كيركك محمد اسماعيل او جهابو وشغله ده جيفري امريكانان دبوت اما تب مشروع اتفاقي ما بقيادة بقصد رئي سياسي تنانا فوقت كنت بيت تنانا بمعنى انه قام شر ما اتفاقي ما بقصد لسر شر داعش فقط فوقت كو او بيقوت نادي بمعنى سبادة تركان يرشكي بكن اوج بروا ردناكن اوج بروا مسألة يعني وقت بيناقع حرب فهي من اشجار كدن دبيجن اف قوتني اردار خليل ایرانی دخوازن نامه که دوی گوتنا را به امریکا را بیجن ام کانن بفشلن و ام کانن بسکنن فاكي اما صبر كن هلا حتى انتخابات طبعا تشي ذكبه بس اجار كدنش شغل تماشاواني وارد بيشن تم مشروع امريكي حتى في دقه لسوريا انا وهريم بالضاوي تسليم الروسان كي روسان ممكن او اطلب تشتكي بهبره بوغيرن تشتكي مقابل تشتكي منطقه الهمبر تطورات نية في حال ومفاوضاتنا نرسري انجمن الاجتماعي كردي و قياده فكرت خازه بفشلنه او درك به مؤتمر کی صحافی چکش خلکر هر چی آشکار بکی و هر چی شرح بکی اندام نونراتی انا کسل لکوبانی بریز علی تم ایروت میوانی مبول سر به بابت زور سپاس لسر آمده بوناته